Hey, any nyasam ketwa kora. Na de edi entinti mai bi any. Say ya ka say we wura jombo adu senhwehwemu a yi ayi for de aba no. Oh, MPP for de wo musomu pa. Antia miensa bi dia kwakoda o my god amra so adwanu akwakosama mampani na nado e dia mamra so adwanu se de manimu ya mampani yentu na de so de asem na asi Krasa ke fo se wo mu hye wo biada se won kwasra ki bia wo mu mpani fo na e kasa na mampani na nado dan kwa kufo so so agira ne tumi so se mampani a wa paul kanemra so adwani no wo mra so agefie ma de se a wo mo leje kuku abaton peso so se nei wono na enkoda e National Health Insurance Authority ano ye boy wo de kase boy abeya owura Bernard wo ko boy yesi asem bia to no kase yi mu na yedomba ko ahodwa bonten so na abrantie bi akwa no mabra wo mabro na ahodwa bonten so no enya asem keto amanfo busasa ahodwo mponi ne be ya mekum sada na shenkafo a wotwika de fa medoma mase wonu mususu se kwane nye etu am srempanifo ma bibi mfa ho adehye wo eye antoa ye wa santemantama se suso sa suo no muso ade omuso omakwan atete apansema wiwie sa makone adu a omofa so a sa bre kura nsu ahya ase se tutoi bra wonu mo bre kwan no so nya asem keto a na meme bia wo mo wade wi a yesi ayefu ebe garden no eme bi nso si enso ehunu meme ni bia no kura nie ya no mo wakono pa setelapia ya che nenso ensem bi ntiana asemi oni menya aduana I was for when you for fropping yakesi and any sekasia baby wo bia no enwumere ye ba ne de aba besom but the workers ya yesin konya enwumere ya baby wo bia no ye ba ne aba besom no na ya bo malibia boga enwumere mene wo hinni ama crunchy ada zo asofo mame prema ni yanye ebre na fe yemfa kase ebo no musam emamo This is SOMPA 93.1 FM. Ora Bernard wo ko boy abiri bi atwam na pomdi aso ye ono esofo abedi akire papa e wapo adwuma papa ene coronavirus ba ye ne ogigiri mu pa tintintinti bo adwuma me ko wi ase kra na de hye eto abadi tia no se ne homo wei wo ani bi nanso ni nyina ne yete de wo pa de akokotoko no ya ma na bro anwumre ya ba beto German peninam ne bo afo sonko so maami akosua frema o pare wo se ye o chief of staff edin segun krata so a onmonyamfo Bernard wo ko boy yes wo mna me boy djuma sapom di se achiriba penny pa na nkrata epie montreso na ne eni trini akuni etwotwo wuro ni pabiankoma akukuru betani won ma ya no duru bu mu a yes sa hye hye nya seketwa secretary of the president secretary of the vice president minister of health board chairperson National Health Insurance Authority wo mi nyina sa wase a ye rekwan se kotoni ma bosome a ye ba besone de tosome ensa no ye Bernard Okoboyi obefiri djumadi ase I was on fire for free mampani na nado dan kwa kufu ado watchman PSA be mabo da na kache e wo mampani atena e hono ne ngoso enfomo enkomra so gefiem na ho na nkra abato SOMPA FM nsem 12 pence badu kata remranti apono so kire se Ghana mranti amiensa akosama mampani na nado dan kwa kufu ado dia mamra so adwane se enemanimu ya ne yakwasi broni fa ne se impeachment no wo mo entu mampani na nado dan kwa kufu ado mfra konya so ne nyina ya ba ya se wa broni na nsem na aba besense wiemu abaya ne kasa wo kasa semampani na nadu dan kwa Akufo-Addo ye ne boyfriend ya empratwe mu odin eno ne mampani na nadu dan kwa Akufo-Addo atwe e ma ne nkobodie mu kra no mfoni bia na mampani na nadu dan kwa Akufo-Addo bia mpam wabra no aye adwuma wie ho nsem nyina baba bonteni adeadea na Ghana mrantie amiensa ye ka omo asemi ba kuni din de isifu sedu kudusu eye gbedese elekem kotoko ena Steven Kwabna atu omonso mo kanyina ne se yemra so adwane enyina eye amamra constitution so no mo emfense entusa na mo we na mampani na nadu dan kwa Akufo-Addo yentu no emfemfiri ade so omonso mo saka bio ne se emfimfimu o my Ghana post adwuma na eye no se wura se wa broni nsem na woka no se beda bonte se ye no kretro do dia na ke se wura no ne fa hodie ene eye ne ye yo nsensem so na mampani na nadu dan kwa Akufo-Addo ne MPP aban no o ma etietia so no eno nti o my Ghana amamra constitution no ene amamra ni nchiama ne kiremu pefe ewa tekere 41
okay kai A no ekosi B ekwa de F no kokoso so a ne mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo aye no wobu ya mamra constitution anim tia ebesa fatase ya mra so gya no ebetena se na nimanim ya omo atu mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo ade so Abrantia Stephen Kwabena atu a woka ewura no miensa omakosa mampani na Nadu Dankwa Akufo-Addo amamra so gyafo no wone SOMPA FM nsam 12 Madu Katar mrantie edi nkoma wo cheche nsem no mu ye de kire ye ne near at the port, also say the parliament investigation. In fact, it's an impeachment process. It is an entire process, which means allegation about the parties involved in it to speak to it. Now, based on that, committee petition and will tell say idea say abuse of office, the use of state institutions, for example, to harass an ordinary citizen and all of that. If it is proven, then the impeachment process now sets in motion. Parliament will now proceed to take a decision as to whether this entire process. But at the end of motive for HSN young three petitioners, young interested in say be a or baby, anya baby, and but after that, Obama Pierre Becker send a credit. But so be a customer to man benusu. Now say there na James and yen based on young assessment. Now just some measures like that. We are risking the future so man benusu but not for yaso. But why you start the look prepare. Ebian so the prayers of mine any look me no say so Bruni is a Canadian citizen. Whatever image we create of young government to the Canadian government is one that will be of a lasting impression on the Canadian government. Now, so what you can say, on any young people, but you got pictures there on the phone. Now, penny assessment, yeah, the national security, a stagey armed robbery attack on her, sending a bedroom phones, a bedroom laptops. Now, to me, retrieve nude pictures or see, and all alleges say one phones. That is a criminal offense on the part of a president. Now, we find a constitution. The constitution imposes an obligation on German people, say he must do good to all manner of persons and to protect every citizen. Now, so what being a Ghanaian by best. Now, say, yet to meet the national security education to stage a robbery attack on it. And you know, I was your Abrantia Stephen Kwabena atu Mrantia Makoma Komiensa Omasama Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo dia mamra speja fone se beya omuntu Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo ade so no wakan obi a wo cheche nsemu no na enu akire SOMPA FM nsam twefo ya mananso aye busa Abrantia Stephen se nsem amu kan de se anu odene dodo o adan na monka ne se sa asem na esi ye no enemanim ya posifo mbrem se na se bia Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo kra no ene ye behwe ni nsemu a yenkwankwa wiemu sin se mobeka se chenchira Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo yenkotu na de so no mo chese minua asem ya wo kan ye ne wo ya adwene de mom se ne ye ya ana saremi ya wa nase okoye ni mfifi mu na efa Ghana Football Association ho no ura kwasi nya ntachi okokwa nsam no video nim se Mampeni kra ne yonko brebo a wone ne bokosi atafre ema ministers bi ye ne small boys ne ade a Abrantie ayi kwasi nya ntachi no watu kwan no ameduru Ghana kra Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo tutu America ekosama ne ma posifo no sa pepe na no mo hwe ne mu sa asem isi ye Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo betutu America na ekwa se wabroni ade ma posifo na so nya sa no mu hu anu nti na omo de omo se chenchena parliament entu Mampeni na Nadu Dankwa Akufo-Addo ade so no. That was last year. So Bekaya or Shasa Kasa last year. Ubiara Mampeni aso ya mbeyano. This year, just last week or by your interview, up to now, we are still treating the matter as we did in 2021. Ubianka Wasem. The only avenue ever compelling Mampeni to appear to speak to this matter is Parliament. Because so far, on can Wasem, Ubian to me for share and van share so Mampeni, as some way another two guys, you want to, but the Parliament, the Parliament who at the port, you know, petition, they will call on Mampeni and he will be compelled to speak on the matter. Which other way? A question should be made to me for Mampeni Nakasa. Over your constitution, Article 57. Article 57 indicates that nobody can bring any criminal and as a civil proceeding against him. You know that. Where would we pass? Of course, CID or Mampeni.
In fact, who can Yanti Chesson with P? But then just simply because Yanti Kiboni, he referred the matter to be investigated by the police. Why wouldn't he do the same on this matter? What do we do? The only option available is we'll call on Parliament as an institution to do what it needs to do. That's what we did for the I was on phone to Rantiami and saw Makosama Mampenin and Adu Danko for the Mamra Speak and said, Beya, Mampeni and any ya, one more entuna dear Sonimubako, and Yaniko Din Common, or Steven, Quabna at 2, and your nonco, Oma Mokan Hubie, Aya Brantia Elekem Kotoko, and Isifu Sedu, Kudusu Bedese, Ranum and saying, and Masama Made. Nadia Dino. Dear Dino, say, Bedese, Isifu Sedu Kudusu. Bedese ena Elekem Kotoko ena Steven Kwabena atu ya atu aha omomiensa kwa iblentu obi enkomu na omuso mewura mu so omo se sa na ayode a ene mampani se wabroni se Kwabena ya o mamen kan na wa menye basa ma yojo kura menye basa entoaso na general secretary watchro edema NPP amanyokuo no owura Jomboadu ene ye bone mna ne sankri jebi ene ode aba betu dwa wo kire me economic intelligence unity hwehwemu a wom de abetu dwa wo mo hye nkom se 2024 abato aba akoto ani disi amanyokuo bedi nkunim na NPP fo ntoto ye ne mayi oso wo maje no mato na so pampa sanso ne ma hwegu ntamo a ene abehu said wo be hye no nto mu be frase no ma bro asuo na mo mani ayekoko na se nkom ya wo mo hye no wasi we ni de edi kan wo ma hye nkom bi edi ama ni disi amanyokuo se wo mu bedi nkunim na nso asem bata ho ho ne se mampani dada mama so no na bedi wo mani tententen de ane wo mu timi ni nkunim no agire mo sesa no na nso asem ne ye kan na eno de aso mo de akote ana ye esi ndisi bedi nkunim ana o se wo kan na nso o se agire papa no so mu yiri fra ni mu SOMPA KASE3. na wo de ni ba afro enso de ni ba bedi animu na sa asem ye o de ba tu dwai ye wurade we mabate na eniema ya agime sam asem ya nkrijabi edi aba ba hwimu en wo kire mu se kire se hu bi anyu omu kura wo sensem no a ekoso no ho NDC for my dream say your mama dey almost san in there san ocha nti e betu I dream class say enya hwe pesa report say correct there say na be win elections ana ba yes we benya candidate so because leadership unya ye ayu for no aka no ni nyina positive for us o say ye ayu for this is the first time omo de conditional victory grammar NDC omo ne omo ya again ngade bi omo didi omo atem mebo a bi ayi you for the bar we omo ye fake we kwa de omo ato but dem mo jitu no ma adwen ho so say conditions ya omo say mo candidate no nye mo candidate mo de bar mo be lusu nti de me na NDC anga okay ni e be say candidate Wawura Jomboadu ne atene kanu na no akire ene obusa ne se bema enche kura na mo so mo de abato betentam so ani pipifo wasa wura gina te sakrante a wahunu ba nchese ento so aba ema etwetwe ni na hunu se no so o no hu biara nya ne hu ni nuanom a wo ma begina so mbe yento am so aba ni nyina obi ye adwuma na so no so agro ne fom pa ne grassroots ene ya gina tumu pa chese wo bo adwuma distraction not threatened say intema ebi ade also here no also jaho na also for campaign ebi because obi so ye bi don na me chere no senkanye no a nka be concentrate fully wo party ho nyama but because of enu nti no we jai ache wo umre no bi na wakoye bi foforo eno na ha dwen kakra but as to say omo betumi aye adwuma no to say them I any they are not doubtful kakra because there's no record to prove that. There's no record whatsoever. And no more come say also be acting general secretary no now you're general secretary da. Maybe acting general secretary, my constituency secretary da. My regional research and information officer da. My treasurer of the party da. My national youth treasurer da. My national youth organizer da. My deputy communication director da. My national organizer da. I came into the position with massive experience. Wawura Jomboadu nu na ene wo bo na ben no ene ye medase egu ni metreso ebetimi de akira na nhie aduoson ene wo bo ne homna ne no
Abusuyani agusu aka mo se sompa 93.1 FM yanwumre no nsia kase ana nsam no ba bia wo bia na agusu ye de ma style bia bi no o kan wo Facebook wa aye sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM o de wadwenche no nsusu no mototo no mo a yegusu aye bebe kase ne mamu no a ye bebe ede amamu ya bobom din na chese ne ye mosamba no ye de amamma mo a abusuya ye nto so mfa mo mfiri amanyosem na ye mfa mo ntufa se be fo bia no ye ne de mfa mo kwapom de ho nsensem mo ne ye de mo kwa konfonochi aban ya sabia na wiei na yenua na na kwabena kase ekobo mpempe wo konfonochi aban ya sabia na amane a wode bre ne se odu ani che konfonochi aban ya sabia sane ye hono masi abo apeso se ya apese no enya asem keto ani nyina eye woni a wo mo yare a wo mo aba ya sabia hono mo ba beja yarehwe na hospital no a ebia ura bia ward se bia ana se bia sia ana se block dia sini nipa ni tata so no obi asoso yade obe ne den na anye no obegire no apempa baabi na de na bia ho na doctor for free no a na enumuo na yenua na na kwabena kese ne opani conference pon a ohwani amansa di nkomoma konfonochi aban ya sabia ne kodi nkomo na obusa ne se na dai na ya sabia obawura mu a nipa na tata so se bi fi na o chese minua konfonochi aban ya sabia ne nyese bia ade hye wa santemantama se nkwa na esum ye ni o oduani kire srem oduani che western region num western north num savannah region num nyina konfonochi aban ya sabia ne yade bia emu ba ya dine no wo mo ewo so de ba mo muso anu nti so mo di nipa ne basa no a obagina aye nhwe ha sa ya sabia na ye ma entu hwa ma nipa na wu na anu nti owura aye conference pon kire se ba bia gina se ne de konfonochi aban ya sabia no kra no so nipa enkwa hwe ya nkobe kasa ne tiri ho si ye yi na yibone fi se nipa aba peso ho no mo no enya asem keto akra de wo mu ni se konfonochi ifrititi aho kire wa ha no enye na asem ifrititi na dintam na kakobasa ni se unse ehwe Ashanti region free independence eba ni nyina population census bia ya bia no Ashanti region and the most populous region in Ghana 2020 de nko an sesan kakram sen kran chen kakra bi ntin kan yi mu a anan hye mu no osanka more hospitals e wo hanom na se ba se ni payare na se omo ebe payare sa nkomanya options. Unfortunately, so Ashanti region konfonochi nkwana the only tertiary hospital. Okon kan yentisa in Kran Kulubu ho ni seso ne konfonochi. Apart from Kulubu, you are rich Greater Accra Regional Hospital, University of Ghana Medical Center, you have 37 military hospital, you police hospital, you have General Hospital, you Likma, you say Bank of Ghana Hospital Crab, and so South Maritime Hospital, and so and Chebia and so Musi. Ashanti region, the Uto Nibe Shahanuma, Science, and yes, in Binawa. It is our Greater Accra ambulance too with any emergency or options bear 10 and now more. But this region, Ashanti region, ambulance baby to be ano, meaning never conformity. It's a Bakura ego. So if all cases and now emergency in about one spotter. The obesian say have a peso and I have a trust until once a conformation kuana sebase ambulance and emergency pia was in specialist care. That's the hospital in a Bahanma. You can say a man someone say Ubahanman a Hanma peso. I was your rock come from Pon and a Henia man said Dinkomoma Confonochi aban ya sabia ne na kwa kodinkomo na yenko maso na yene Dr. Anthony Nsiasare emrebi atwam Confonochi aban ya sabia yeka wansemi no na ye pene kwankyerefo a na odano na ne penso kra na enempuntu a yehunu wo Confonochi bebrebe ne penso kra na yehunu enne wone tuma mpani na nado danko akufo 4 efa apomdene ho nsensemo yene doc enkodinkomo kakra ne musa se Confonochi a oja honom no enei ne ye titie ni o na nhyehyia egua kwamu ene se doc anwumre ye mo adwo mu akwaba eba kuma se so mpa fm so ya doc ya jiri se mpom ye me da romane mo mpa bo bia e boko na mo so mo tisen erade adom yeso ye ho ye pa na ja Confonochi ne yedi ho nkoma enu nti ama yapusu ahoma anwumre se Confonochi a upegya mu ema mpuntuo ne eniema yehu ne nei no enei tete se edom se ne nipa kire kaso ho ne ade no ene ebusa se oba mampani na otuma mpani fuyi enhyehye ne se duru wani mu a enhyehye ama ye de boa ye Confonochi ne se yo mechia etiefuro nyina de meka ne se
Okay, me say me am ofa se kwabra kwame from ekasa PRO the oka no no hwe konfano teaching hospital a e free time we see konfano teaching hospital e be payment the konfano te ayen se e hwe nipa no pii e hwe nipa free SOMPA 93.1 Western North and the upper part of Western region e be far half befa Bono, Efa Bono East, and a part of Eastern region. Ubianya a case a emergency, and answer when Shebia to be an answer Yare Muye India Gene Oba. Oshe Kumasi man temnoswa. Bohunu say, your municipalities, any contiguous, this is any municipal assembly, say, Echa Ufri, be quiet. Now all Bakumasia hospital Kakari about to Luquemwa, a bindia, and I say a charge of what ya any dear war dominacy. Be any Quemwa have a pin B. Offer Bantamaswa, Sintreso, offer Codaswa, hospital be anywhere of pin B. Tafo hospital, being in a polyclinic, Tafo hospital, a polyclinic, Chirapatena polyclinic. Sintreso polyclinic, and the mentioning a polyclinic. Into why you need hospitals, I can see even this hospital, I primary centers, Ewo, Santimemu, and Nikumasi. And until buying COVID by I be any my whom say, you hear empa, you hear empire, the emergency case better so, you hear baby, this to be a go be area. A honey de make first and sana a muya dinner a number regional hospital confanoche in regional hospital the honor chirapata hospital some sika in a polyclinic and a deka krebi can home and a use as inverted commerce for regional hospital tiaban we I can say or per se district beer a work head beer any hospital beer benya hospital obehwe oma we muswa baby I said be a more almost come kakra bibi be mental problem de no ko eni na wo ba ko ankafu ena mienu e won kran pantan ene akra psychiatric hospital adi infie be e ko be de wotwi nti aban ne se eno so no pese yetimi di bi si efifiri empimfiri mantemu e wo Kumasi na edi bi so ko slim mantemu e wo Tamale na obahwe so a oni se meka se Western North ene Bono East ene ahafu nyina wo ni regional hospital Ashanti region so ni regional hospital afi di wie the was area e be regional hospital make us say be I'm say hospital inside kwado mo wie ni nyina aka say de e kwan e be ko ho na electricity akira tumu e wo seria and they are buying the hospitals mako wo ha eni du baako ene e agenda 111 enti ye kua nimu ni me sure say be du be mfie mi no na say afeni fatam agenda 111 na sha ase wo trede e wo atwuma kwa ngma district no and they aka nyina egu so a wo mo ha ase ye adwuma no ibenya hospital e wo Asante mantem ha e de edunson ene e be ka ho ye Sunday hospitals mako enan e wo drobon so ene sabronum manson kwanta ene swame enso be ka ho na nsia so no aban enye sika o de be ye hospital e wo office so ene emse the water for so on be water for the na so ay kama ena chirapatre so no ye be bem na ya ye chirapatre so kama na so eja municipal hospital edo kan nyina abomu a edun sun ene district hospitals a yes city say the war tepa ene konango de na ye be wie no ene regional hospital ene enan ya me bodin o drobon so sabronum manson kwanta ene hilfa
Sabonu Manso Quanta, and the Drobonsono. Nede, me and Sanswa, Eba Swami, and the offenso, and the Tafono Becahua. Now, Fidi, who's at Santa Region, in your hospitals, and yes, Santa Region Kwana buying a Juma was 117 hospitals. Region be organ hebia, woman ye be and 9 and I said, the vocal western of all the district there as we near the 7th. Yes, I know. Like I said, and case I think you win free selfie. A bono and ya have for near Eastern Region Party in Abba, Confanochi Street in Emma Ho Street. Now, Confanochi, I want in Hano. All these hospitals also Ombenya emergency centers. Now, if you Confanochi emergency center, no, every precise one. Etimia yen adwuma also ye na ho no aye referral emergency center na Confanochi no so aye referral hospital a che se obi yare pa ene ye de no ko ho na wonim se maternity block no so no omu gusu a enso ye se be ye benya maternity and children's ward a ho be referral center enti bibia hospital obi a no eso beti akofom ama omu aye adwuma omu pese omu ye de kire nkwala de e dey research esa ehwe yare mu odin pa na afi etinya tre enkola e kire mu ade ewo medical school ni nursing training schools ni nyina no enso eko sa regional hospital wo sewia ene de se hospital ba nyina ni nyina ba kire ade na doctors etinya ko district bia ama ayarsa ayeya ma na afi nyese nipa no piba begu Confanochi accident center na say maternity block Confanochi abase emergency center no eho na nka o se etimi de ye niam akese ye de kira de ye man kofo mo prepare akese ba ho ba hwe wo mu ye obi na kira bu ye de kase na shama no ti obi a oso ba ho nko a na ebetimi aba ho eno na ban sese the friend of post covid things aye se be ya apomodin be fa na ntoma pa efra no na ahyase iguso nim se achekura afinifa na ewie bibia na bibia e kama ewo Confanochi ni asantima me kumasi nyina doc na eno na nka me ba bebusa se oni amanfo di nkomo kumasi abonten so a omo che se so konkran kra se ya wo mo ayasa bia kese bi na no University of Ghana Medical Center, Ridge Hospital, Police Hospital, 37 Military Hospital ni nyina akwa hospital se so a se yare mu yade etimi de ko emane yi na kumase de ndia se akwa Confanochi nko na anu ya na yete se Tech Hospital crossing mo aban di sika ba contractor ejina so a eno so mo ye ho adwuma amanfo ni da so se no so wia ebeboa etina amanfo kan se afare Military Hospital di enim sa mo wie kura ne sa na akase ebebia no na no da ben no a eno so minim se na sikasem contractor no ne Ministry of Finance, Ministry of Defense share bi o ma share wi ya no so omu de won se ba ho no ma wi me ka se kura se contractor na ba site na no mo ka kire me so sika en tech de no so no aban ni University of Ghana current University of Science and Technology and the otumfo so ta kire no so ye no so ka ho a esi enya another 2 referral centers aye no boro regional hospital so ba ko care university be kira de so ahwe referral cases and a military hospital so 500 bed military hospital so and asem sika no kumawu any for mana enso guso a ni nyina adwuma na ti ukika ni nyina abomu a na is a hospital say ba santimemo no ni ha mani a we edunso ofa for mana any kumawu ka ho a na edun krono no what the nine no a what drobon so any sabrono manson kwanta ene so ame beka ho a na no so ayi say ko aduasa ba ko no as a ko bed you know something and now the we no e beka ho a say hospital ba santimemo no in ha mani e be aduonu numa na say e ko aduasa enti eno be ma Confanochi aye de also ye aye teaching hospital na de me e ma homeka kura wo mo ne say e be sama ye mofra na ye fa wo medical school ye fa wo nursing training school pharmacy laboratory training any de ye no apomodin nyina so obia benye ba bia ko ene brofo ye kan say ni decentralize health trainings medical school training se be ye betime train kola no pa pi wo Ghana ha
na omonya bi akoye clinical work ya na hu hia yi yenya ne senya specialist almost sua de wo this was to na ama medical students ni call nursing training school for call pharmacy for call nanka KNUST medical school nipa be ya hanu a obetumi adobo no na yen call no bi aka Ghana ha ama omo nko bi a Ukraine makungosi wo na afi omo Dominica eba enti de meka no say okay empire born na fanta president echi na mo fan empire born tai gina echi ene contractor for mu si da gina echi say betime 10 e be say wie we 10 na e be duru be afenefa call ne afe call 2024 early 2024 no na wie bibia na bibia ekoso kama no na map na fa na metuma efra na afi so chief centers and health centers na wo nkwase no so no ni na so etime refer cases no e dey call district hospitals no district hospitals no hwe no be so mo refer ba regional hospital o ma refer ba regional hospitals ni other district hospitals be so on dey ba college confornochi o mo so be ba confornochi ye kan kran say hospital ka se wo ho e bi ahia wo ha se the same problem na work ra there are a lot of districts that also need district hospitals to mo nyina be nyi o mo district hospitals kimi AC 101 district hospitals aka ho no no wa yiri se mo se be duru be fie be ba ko ne fa ko fie me no na je say district hospital there 275 districts organ ha nyina no obia o the friend state of the art fit for purpose district hospital yes anya 3 psychiatric hospitals aka ho na fa military hospital ne the aka na wo ko mo yen wie no ye TNSF ni nyina ho na fa the whole country no afa na pomudine afa na nto apefra yo dog yeda se papa ne anwumre nchiremu a wode amayen yeda se bibia ni so a yebesa abo pinu na so enchiripi ye meka kato so enchiripi no ye the team beba na ya ba region to region district to region district ye kwa ye nemo na eko okay na obi akohwe enema abanwe eye wono apomudin mu okay e wa agenda 111 no mu na obi ehunu na ma wo bo hu dawro okay e de yen kasa pi e bi akasa no nyina ama mo na mo ba mo ba chechira manfo mu de aban no ye efa apomudin ho de America bi mu aka ho bi mu se won say the drone system problem e say yakasa e wo drones distribution centers ma ko ensia okay e na ewie okay e de mienu so ba ka ho na ke say a country ha ba bia tema ye wo vaccines yi anase covid ba ya e din for samples ko e bia KCC anase nuguchi akọ check no nyina first which ase no that drone center no team de isane ma no ko check na the results na ba okay they say ye covid vaccinations no omo aso wo system omo ho a omo timi distribute vaccination no ba bia okay into the whole world any of the biggest medical drone distribution center okay tie ye we nyina no hospital ye nyene sa akwa e dia befo ne ma bem se be ya obi ati this hospital bi obi no so ye operation bi a doctor bi o confirm no chi bi tina so vice no digital telemedicine consultation ni ade nyina na ye no nti ye dia befo ne ma so be shim okay ye ye akra ye de a ye hu se ye di ne ma tutu kwa mu ye covid ba ya hu ye say never again president kadabia never again ne best e bi try say Ghana na yare we ba fi hu ba kire ye ye be ye vaccines ne bi o Ghana and she go so den dra ye bo ho nema ye ho nema tententem ai beti ma ye bi ene nkola vaccine ye nyina beti ma ye bi o Ghana ya ne ye use o Ghana ha ne de bi akọ Africa man tem ha nyina na ye say ye de pe adwuma ama pharmacy for ne scientists for ne doctors ne ade enya bi aye o Ghana na ye nkola na nya adwuma aye na apomde so afa ne to apefra ne etinya ye de friend medical tourism ama nkofo free amanone free African sub-region United be ayaresapa e o Ghana doc yada se pa nyame nsira o ene wadaja wanyama ye nwumre de to so kura twato kura ne se enne ya launch vaccination day free na kopem next week ti wo a wo ane ni bi no ese nyina ese obia mask kura opa na wo bo mask no ti obia nko wo pane ni bi sebe ya yare no yentimi nya another wave bi mu because obia wo na yare no kofom a na je say ya afri
COVID-19 no sɛ bɛyɛ a obiara bɛtumi akɔ n'adwuma na biribiara ha no na watumi anya aduane akɔ ama ɔyere ne ɔma no abusuafoɔ adi na ɔnyɛ sika kwahyɛ obuto. Dog yada se pa for Dr. Anthony Nsiasare ena yete ne nka no nei wona tu mampani na nado danko akufo adofo eba pom de ne ho nsensem mre bi atwemo no na ye pani kwanche for da konfo no cha ban ya sabia no enti konfo no cha amanfo aba pe so se ya pe se honom no ene ye kɔ ne na so a wa kyerɛkyerɛ yɛn nhyehyɛ ya ban de gu akwamu asa ne ma we ye kɔ ye nimu no ye nhyɛ da enhu bio e wa ya sabia ahodo mu na hinini yaw so for my man ada na say doctor why twɛn ensam wo ho mo friends centrofo nhia mu na we enum nyina na mo de ato centrofo anim na ya to apete na boa say no nti no ka kyerɛ ye say yakopon ya do mo me friends centrofo ensam pa ɛwɔ hɔ ne nyina ensam papa yes wo friends centrofo nhia na asa kitwa bi na afei no ekoye chinchina atwan a iti na breaking news or the man say enjo mo be koto iti ohini ni bedim sa ensam papa say wo no akofa bre centrofo nhia mu agenda 111 on be ko ba bia ama yetwa ma manse hunu say wo ma hyase na aduru ha say doctor yam frɛ wo asenka hye ho say ye frɛ wo ayetwan twaso me twaso be me na adesma ma yada swaya twaso executive secretary the National Labour Commission lawyer for someone na echire mu a wokeka say empanifo a wada civil local government staff association akrasake obi anhye obi ada so obi ada nko demonstration biada said ye nenam frame mu no wode asam de ba betu dwa no na ebo baba se krasake for say wo be ko demonstration san say neutrality ada wanse ya ban ye so obetu ade amom said ye be no mo nyama nyosem no sika no ache na ben kura esi January ya no mo hyebo na bo hye na ma ya na no strike bi wom na no na no pe wo bra na ade ache bi adwuma die kwaso a wosempremo na na yawo yewura adubu achete akonwa mu no frɛ pani pe no so eye letter bi na nenam frame mu dadada wo bra wo mo kwa foto sanso afo ho ne kwa twenkomo fa sika no ho ana wo mo so obi no a wo kwa strike biada on mo nyamfo lawyer Asamoah okay Ghana civil service they are not supposed to be partisans. They are not supposed to do party politics. They are to separate. They have to remain neutral. It is a call to my some cry. Said if you are teaching me, if you are more bank, you know, yes, say more meeting from home. If you say from home, I do be our point. No more quiet chills. I said, Mom, the moment you be necessary, your mom will get if you are a bino air ceremony neutrality allowance. Now, all the ones such as Senator South African, you can be careful, I calculate to January 1st, and they by name Mono, the body chairman of the channel, February ending. And almost starting a Jessica. I get 20% of their basic salary. Now, and on on February ending, March ending, so March is not so. It's almost going to see one meeting it from Chianopa, this year, we are there one, and I'm breaking the boss race, almost sign a decision. It's near my course. That is to say, being at the messages, air course, more cost striking, and then the Mamians, and then, crest. We in the first cross penny. Almost they have not sanctioned the strike. Common cattle be uncos. Now let us now echo around. A few people elected. I let anybody an answer a commission. Yeah, the man. You between the so I can't strike via any Wey emeranimuni lawyer Ofosu Asamoah. So for your free close up or strike and no one somewhere near from Taylor for no one to so one sense some more. Juma Bakwa, na me so many bad manager hompa, ASM Pamata, the titru, and a manta de, and Kohinisi and Enkamasusu, ne bast. Oh, Susu and Enkamapam, straight dress, and yet beddi busome, there be a quabam mersuno. Na Taylor for one more ewo Roman or more say. One more a headmaster for no one more at the senior high school no esobo say a woman school uniform no kwadano school uniform no more pimpam no na say so much and so and your bone say oh akwadano wo ko school we a wonya admission computer and ne koto wonom no yes e bi a prospectus so said ye no akwakoje and ye free hakoka ketia
ten obeto praye obeto ayi a friend say a toothpaste obeto brush blue no ato green aka ho school uniform no obeto white shirt obeto awurabna miensa chese niema prekesene sa na telephone what got a member say say sadia no a ekoso no headmasters ne head teachers ni binom e no mo class school uniform no ene sa niema ni free China no mo fa ntirekese ene frakadam kwa bi so atonto de ma batan no na sa niema no so mo kraba no se ke koba se bia head teachers no e de ma wo ma telephone no a wo mo e wo Ghana member say se bia nkomo mpam nkwada ne school ntade a ne bo fofofo China de o mo kokofo bei ne bo den eti a telephone wo Ghana member say bo headmasters no a o mo eda senior high school so no so bo se wo mo eka ho bi o no mo dwuma no so eguo anu nti wo mo sere wo so afo a ohwe ngomasu ho nsensem so sa asemu a wo kan when wantwi na ni se penimbo ne bi a wo yin from abani wa VIP bus mu no ankasa bi a wo de won fa ho wo ma ne mfa no no ntinsi mu mfisi mu na ni manim ya so beso no a won so no mo telephone no mo Ghana no omunim niema no kra pam ese China fo no mani nkete se a ade bi enye no I was say face na minim ni de ke ko bosia na eduma na enye ntia se schools book by 50 and am by 60% here umonga za bi ko travel China e de begu o manim e mo sen kwa no ntwe force e school mo ba de ngenga attitude ye yo evidence ya hunu bie e get say ban say on stop wo mu de ye hia fla ban no wa so on stop wo mu se teacher for no a e to ne mo school mo no e se me tell ni me ba ko school na point tare ma mo say no teacher yo to de o school mo a nya ban na to sa ban na to sa ban me hu so na to dem se nya ban na to master for no headmasters ni masters no o mo na esa aduma no nti se sound the bossian ya yes se sa de no yes sa ban no on we dia se education minister it's true on so for because last 2 years o me hu se mo teacher bi am ton ade o school mo ai na piti ko bi ya tini na enta ko ba se mo twa China aba to ma yankra no ha yampe teacher for no womu lame headmasters womu lame womu tibi nya katwia esa be je sika nka ho ye ne abre ne ye kasa no ye ne ma abamu se ne agide ye adwuma o eti aban ye sira ye se de ye sayam hwe bibi hwe wo sam kan ye pa ma ye na sofu womu ne nya kwanye ye adwuma ye ne ma nyina aka da mo akwa ba so de be fa ye twa ye bosia ye sira ne bebre wo hwe ne wonni wudwuma ma ye no sofu womu anya sadia eni MPP ko na wo central market no ye begu no I was your phone channel no way I tell a full Kumasi Abonte so no more chess and Yama no bet me a pamo, won't bet me a pam crap, pam the yapam fefe fitting correct. Say omo pene yusu so a bole gebi o mbepam pamni nyina man kwadano nti omo sem na so adwane o mo na so agafiem e ma ade so omo bosom twa batom pesua so a ono akro na sa so ya so afo a o hyengumasua ho nsensem so se papa no omo gine di won tinsim no mfi na ni kwatwa wisa no ne tia santamo pepe se jare bob na asem no won hwehwe mu mfom mu no mani nye ho kra se ne head teachers ni bi sesa ne ma no ko China e ko pam e de beje nkwada na gira mo abo besi wo mo kon won no wo ma telephone so no wo mo egu Ghana member so no mo pam a eyeye pa ashenkafo a ochika efiri meduma abase nkwanta kwama ase kwa abiri isi mensini num etiamu fra Ghana banse nukuranie wo mo kwanye wo mo de kai kwa ba ko ba na ka ho na nkasanyina da sei enu so kasuso wo me ne sompa ikotie be kan efiri esia na twetwe nkomo a wo de asem de tu wo no manim na wo mu wie kra na wo mu kire mu se wo mu mra hyebedwafo kwa abiri isi ene afija kwa abiri onumanyamfo Francis ka wote mensa na owura kuadu so wo mu moa no wo mu ka bibi na Ghana bantie no wo maye wo no makwan no ema wo mu wo hwe kwan we sei wo free Abbas Johnson ha sei ekoma no enka wate kra no enka 5 minutes yes enka uduru nanso se de kwan yase aye monti monka e bo kwan we monti no obetimi de best 30 to 40 minutes ansa na wakwa koduru yade a 30 ye papa drivers e wo kwan so na wo tibia ti se wo do ka akoma zi ekokoye so na haye ya kan wase maka kan na MPs mienu o mo hwe ha eye kwabere east ha sei onse meduma ha sei ye kwabere east Francis Cotin Mensa na uko maasen so a eye onabo rueku edu hwe kwan we eye kwan ben an muntimi emmoa mi enye kwan we na wo de se wafa kwan ne so hwe muntimi monka pa o kwa uduru ba bi a ka ne ntimi mbonsa ho enye kura bi ase o
maase anas maase ha ya de ha ye papa enti se mo ba na se mo kan wa se ma e besere mo se mo nimre na mo ka bi ma ye na drivers a ye wo kwan we su ye huna ma ne kwan ne ha ye se ye cars o de car mo ba betu kwan we su a eni be se 6 months ase wo kokoto e di be se so ya de ha ye papa de betumi aka ne se ye besere aban no se o ma na nim ko ye kwan ho na o mo moye enyema ye nye kwan tenten bia o mo moye enyema ye wohwe kwabere east ene efija kwabere south west ya GNPP atum papa ya to abama NPP enti se NPP aba na so muntimi enye kwan we se kitwa we ema ya NPP na NDC na omba ombe ya ma se omso bombe yi omani na tembia ne yetibu na kwan we so ase kura bia se na woko na nso ni nyina ye baka se yikuma se ebra ye call lockdown no ye nyina ye call lockdown no bia tese ye ha nyina yikuma se enti omonhwe moye na omunya kwan ne mai na omunya de omoye na de omoye nde omama bato okra no ase mfaso bia kra ni so emaye ase inni kwan kra se yeto aba enti mommoye na omunya kwan ne mai we adesia wonom ewo meduma ba se nkwanta ene maase kwabiri east ene yete se wonom esun na for eguso de mo kwabiri east abaton pesu aso ne adesia no makwa ho nsensem a ne yenwo so ne mfam nkwa ato abonte so na antoa ye de mo ekro no ena adesia gu antoa ye wo kwabiri east abaton pesu aso asantema ntema sei wo maka ntema din sia wi abo aguso asa wo mo hwene so akota firi wonu mabatwe se wo mo de wo mo kam MPP abayate se firi yamponten bre so teacher kwa abota bre so na mekwa afia ko big guest ya na me ye guest SP no mato obabum ade ama MPP sa na so gana mama se nyina wo pe wo mu a wo makwan nye wo ma achese empesua ba ko akwanfo wo so pa eye kwabere east abaton pesua so mo so na gana nyina wo mo MPP for vote pa no mo busa se adede e bone no mo de ye MPP aban ye ntino mo twi money ede ama won mo sei bia ye na ka entimi ntwam wa ha sukufu a efiri e kone wo mo mfiri ba na ka entimi ntwam me ane me kasai me nam ko han piloda ebetu ha nwen ya wa won sie tui ede fili ya nyina nsa na ka etimi atwam wa ha na ka entimi mfa obi ne ko to gabu so e ma yesa sama fili dia ye mfa ngu so se de be ya akone abadie wa ha ebetimi aboa oman no ne wona otwam ko na sani awo kan ya kwan say eburu 20 years honorable ojina we say ne pen so 2011 2012 and ye first demonstration ye di ko tiri Kumasi mountain so radio stations kan champion for say yesra omo omaye maye omo anfi by 2015 yes I hear ba ko e ma no kwa the police for betutu obubo ni pani bi e mo mu prepare kwa de ayare sabia ya kan se ni ya de say e kwa ni wan sampa de entimi nka bio ya beto aba we ya yetu ye e ka ba bosumi ni bosumi menu ami ato aba e no mo ko fa 207 ba ko excavator ba ko be gina kwan we so say o mo de ye kwan 207 ye de ye kwan o mo de ye kwan ye de ye kwan e gina kwan so sa ada ye to aba ni wie ye pa MPP win ye obi ansi abiem enti ye de kwan no obi e fa ne ho ya nkwa ye demonstration biem e ma o mfa police for me tututu o mo ye bio because o ye demonstration police for the to be ba so I was appointed where this year Omuguan to Ambontin so I walk Kwabere East abaton pesua so no more common some day achen and which and somebody mine your one to honorable guest to Cecile do one so and the din come train and a montua what to ewa somebody aqua MP nimnia dia Cecilia e kwana nwene sigu ho no mosano me hawa ye wo ewo kwan hu de ye bebre me se adurumre bia Antoa Senkola free school outside Antoa Eba school Antoa secondary school ha me see yetimi di wom pilo dem na do ma twasuo ye do ma atransuo na sana ma nante from abrim aba bedru Antoa ha ya de ha aduna as assembly member ya bo ye mpelifo so ya mabom ye mpi so ya bom mpelifo so bebre but tem bia no mo kasa do mo kan say ono abonyo magu akwam ama mo de contractor be kire me se contractor we ne de na bro ma me de ne kona na Antoa he nanim e de ne kotia na Antoa so na eba be ye kwan miss on my 6 months before general election on my 6 months so on be no ma complete free abrim be si Antoa hon de on betimi the 6 months we ansa na de ada yi no akọ boyo no ma to aso so mo ye kwan ni wie ye a ye to aba wie ye eno ano no so hu panyi bi na busa do mo kan say kwan ni de ye be ye yegu so also assembly member there na be utimi ni wo mo nko utimi
I was going to wear somebody my small noble. I would jam the ma this year go on to Abontin, so no boy guest to say do and I yet in Canada Quebec can see Antoa also soon your Boudier, Coco Daniel, and a quain woman ye, bed day yakro. It's where this year go on to Abontin so soon and your koya, your coco fabiano. Na said the enfant se wabani be ma be wade ye ba kodjuro nyankropoti asefo ni papa no masofo de ensabegu so ehira so ama ye memenda ba kwa ye tenafia wo ye fufuo ni atwitwi ye mpaboa ho agiragira ma okuso akosa na wochi mienu ma emema ne saa ne mo tra na mo ho afono yen ena ne ye wofu a be ye garden ena se ya no mo ka no mo de he adwen a na to da bi nso a yen so ma no wo hia be ma bi pa ti se kwadwo bo nsuruma ye kukumu nwi no a wotimu se ah Bemana no akɔrɔ te sɛ talapia ya kye ne nso enye sa no onyame tete ye nti ne aye din ne ke kase mo kase wo mo ho afono ye ne de ne ya bo amate ne tie ne ye se mo so mo ho afono ye papa na ya na kan ye ntumi nka ya asem ya kwa da awretwe eno ne nam so ma sompa ye twantoma se akoko so se asantema ma ga na ye beso mo sompa ye tisi monte so ma koche je wakode ne ade hye bi ko twenkomo e fa sa asem yi ho Baby, my power will be the Maya, my tetana, and the Evasana meet my for baby. I can't do a baby with massive. Baby, Miss Adia, challenge baby. Tibia, Hona, Ocano, with my son. See, I see miracle for your becoming. It's a man, I see the hour. The nobody with Mrs. Ania Baco. And it was challenges baby, I will be a maybe a more. And then more from me, said, no, challenge them. The no one knew where they are, we could see you before. I didn't come. And they told you. Like Sibia, Abia, when you dear, who sees so a come. Sibia, minimum of public, you will be fibers are, Abia man, cross a mebo. But you will be fibers are, Macan, yeah, Niman or Obano, Abiano, Suban Bonnie, or dear sea. And to Bawaran, Vitiasiano. Bemo and Yaji, I will be BM. Wey eye ranu bia semo ana wo mo kan o so baby wo awale ni wi a na ne waja no utukusi oboni tia wansa ne mu kanka che wo fui ne ba sa so de o ma we fa me hwehuna no hra no ne body si oyi sen wa ne nu fotenti abako atu ayira ni nyina ayo hawo me kwa ho ne so na me kanselu troto akwa atwen koma hello kansela trot ye me dra for majwe boko na so Miura mpacho me we am akwa ba de ba santimem so mpafo se de wase yo asema ye bu se na nyume etia wa da ne ware wi a emema tumi kasa me yire ho afro me etimi wafu a mesa ye garden ada ne ma ne basa me da se min chia we tie fo ni na men kase we bi kai do me bi ni wa o be kase me yire ho afro ni and over for bet or back na Obana dear after more corner dear. It's me see so that be a son said, so I didn't move back for a while. I so be funny, or be funny. Ah, for me a friend. It's your body cheating now. There's any reason why one will want to cheat. There's no justification for it. Eti untumi nkase esan ehwa funu nti na oye sa na mom ewo tibre enfitiatie mu no ade ba ko e ma e nyina ye tiatie no se ehwo funu ewo awade mu ewo soro titi edu hwe Deuteronomy yie kura wo trose mu a ọma ho kwan se be ma wale ọba na ne ho furu na ọwọ ho kwan se oja na wale e wale foforo e san se ho furu ne de eba but ye ka se furu ba ni ntini ye ntimi ngira so nka se e ye ngira so e ma obi se o fa ne yire chi ara o fa ne kinachi e ye personal decision. Because Obian Kofa, the Yirachi and any coaching Kofa, the Wofie and I the Wofie sent. I know Beffa the was saying the Wofie. It is uncommon
Ye ni ngira so ade 4 BH. Reverend me pacho na dia ahofno ne ba no. Nipa na se ni tena ye den o. Asasi so ade ba ko dem pa wa asasi si aware. Ke titina ya si na if ebi aba na ma adam bi na mo hwe ebi nchuru. Enya abotre bi ni ya sabi ya wa adam akumo mo ampa. Na ka brim ye be brim if. Se wa mo hwe Yankopo aduma chede na kunyo ni. Abotre ene ntiase na ebi obatro. Obi wan no bi obra tra 7 days a ese e bona abaso ni. Ese emema ni ni timi tra faako. Easy. But ekobani say ekoye oba ne be ma. Eye mu touch masakra. Enti ahunfu na ba. Na de ya no say Bema who full ba full Bema. That's the difference. It's not say a man ethnic now what they say. A man Daniel what they. It's not say a bomb mama what they. And then my born so much shower there. It's a who full Beba. But honor here see any young thing. I'll bet now what they say. Na nyame obo ni wi ase no ambo be ma so onwale baako eno sa no kura na ne ka akoye den anti ase ne mba e san se nya santi ase ni ye na bibi akọ ne se na se ekọ na be bi awade bi ano en se se ye ba akọ wade e se aburo so le me ya a full probable. Obenya njina so fufu bi. E baby fufu. E ba na peyi. Ma to se ma yi wa sem ya no. Ka na ko no ma. Yo doctor mi jam akona ase babro opesa ware dodo a mema ni bi ware mpacho adawru mo no wa wale bi aka so fama me ho. Madamante oni bohu. Now se babro ke bible de pe. Se nka mema no wale bi ka ho. Na me busa se adawru mo so fama me wo de ba ko bi aka ne ho. O de na apre ho no man te ho. Na me se wo yire wa wale ba ko aka ne ho ana. Mi enso. Asa yo eni onyame hira. Emi hira pa. Wa ye du. Mi enso. Yo eni e du be si anada foforo e beba. Na nka wa kyerɛkyerɛ ade e betimi de asi ahofono na no kwan na bre na tia ye nti da woforo ye bom anu wabie ye enti me ko ide obi a memfa ahofono no enko biri mo bi ba ne ho funu na won hwa oba wali ya kan ho so sika sam ya ana be jana wa de no nya sumdwe ana wa won ti ase so de ko sika wa be fere me bi on de 0277 609 644. Yo. 0277 609 644. Yo, cancel that so number where you swatch and Yami Shrow. Yo, cancel trot and your cotton and carry out. Yeah, twaso. Yo, debate. Na yademo ko eye ahodwo abonte so abrante be wadi fie be aduasa ba ko 31 years ne se ne wakwakọ wia gas cylinder na bra woma bra brante ne power ahodwo abonte so no enya asem keto na na amanfo bi say ahodwo mponi na ne be be ti sa makom anasa aboabo so obekwa kwa wia cylinder na opani ba kwa mra brante wo mo kire no na omu sibam no ahodwo abonte so na na ni tuambie na akwasi amankwa ene SOMPA FM nsantwe pence bedu kataro mrante edin komo kakra o chechie mu kwan omo fa so a wo mo kire abrante ne se wo wia eye cylinder no wo ha se fitemu a teso bi efie bi ben fitemu ye teso bi tem konfo nti ma yeso ya rashe se de ye ko ti mu na one guy bi ewo a friend say fie ho no ma ase on again e pine konfo nti ma yeso ya rashe ko ho no e ko ho no na no krese guy no so e konfo na o wi asere na wo cylinder nketwa ne bi yenim ne ha yebusa no so free be kwai na bai and then be 4 days and then my ira wa hase amanfo injis makoma ko 5 ira nje
engine no amanfoɔ kaa yɛ si hɔ koraa sɛ no nso so nipa korɔ no engine si no bia no yɛpɛ nipa korɔ ɛna nnipa bebree nneɛma wɔ ha sɛ a saa firi saa last week ne kɔ nyinaa ayerayera ne nyinaa nso yɛbɛba no pa no na ayerayera nti suspect sɛ ɔno na afa saa engine lady ne sɛ ɔma wia nneɛma wɔ fie hɔnom koraa nsa na ɛnɛ nso wɔsan bɛwia Ntora nana akwesi amankwa abranche wie okowia gas cylinder na nani tue mu bia omokyere ne sibam no wa hodwo abonten so ena na wo cheche mu de che na manfo che se so he video no pass no mu sibirim abranche no a ahodwofo de senke nim senka mo ye genkyere mo hodwo okofa no ba biti sa makuma na sa aboabo na se mosizongwa furade e kana pa na wa efunra yo na ya o ya sori nti enko ayi Facebook na kakramba amanfo de aba we Sabat William Nema osekase bono eye tasty ankasa keke kasoa kenke house ena wo kirem se mampani dada mama Ghana fo ye yeduom se ekofana ba no eti se Milovan Rajevaji o na wo babie wu Ghana fo agi bum ne ewura kwaye mu a ye hu empa boa ne asesa ti ehwe yie Ghana fo ade a ye ekofa ba no ono so ne dia wo de aba no na wei ena wo bi so de ode abadu jamfie ben wo so wo hwe so do me abra teacher training ada wanted wo say ya de fon pa yes aba ni twam no de student lo mom ena eba we ye teacher o say we amwase wo say ani disi fo na ekasa fa training feeding hu Ghana mumie hwe yi o mumie pa no say and this for who check COVID-19 a wono so ne dia ode aba Dr. Dan Bro and wo so wo hwe free brim so na eyawere hosem pa enso de ma wo man no sie nyina yeta na nado dan kwa kufu ado achi na ne niema pa wo ye ne bo na misku spedede wono so di frika so wo se maame ha wa ye kum se to so bra chief so di future MP and wono so kasa iso de nchie mu oden de ma future MP for mena constituency organizer wono so wo bo na baso doso na yemfa kakra ya emfa ensia wei ode no Isaac Adu o se asante be kwai eno no subutu a wo hwe doso emfensi ye di sie ne de na se Destiny Adansi akokare area kusi Central Market ne enhiraba no mu nyina wo enhiraba fashion sia mo de messages by no ye da mase yemfa mu nsia sei ne ensoso na afei manage ye ti metra se na samu mpenipa yen kangum emfa emamo ye ne yeso monyumrei na ya abo amalebi abogamene meni ya bema ya pa ye ho achi ne yemanyina mu krobu wio bibia ya pa ho achi ame Kristo wa hinini ama kranche adazo asomfo ne aboafo eyo wura sante ebo Benedict Malanata wasi Radeboa aho Fedria Veronica kuku agendo na fe akosua somua Kadibi ene newsroomfo nyina akosua je wakode enu nyina ka ho a kase boy ye chekere ede ebesomo ye fankai bono eyenka bono mede eyenka bono to aso na eye nana ferry enso katache obema wane na pamfo no eba ye apunin ye bon kantum kakra ma ye se ase